Za nas žene kažu da puno trošimo. Ja stvarno ne znam kud idu ti novci. Ne znam, u novčaniku imaš 500 kuna, u jednom trenutku novčanik prazan. Ja sam odlučila, lijepo je otišla u Erste banku i zatražila osobnog financijskog menadžera. Sad ja sam mislila da je to neki onako visok, zgodan tip i sad ćemo mi lijepo uz kavicu popričati malo o financijskim problemima, kad tamo... To je neka zapravo aplikacija Erste banke. Opasan je taj savjetnik, opasan, pravi policajac. Ja, na primjer, odlučim koliko ću taj mjesec potrošiti. A on mi javi i to u lipu da sam pred limitom. A ono što je mene šokiralo, to je strašno, koliko mi zapravo trošimo na sitnice. Ne znam, tu kavica, tu sokić, pa onda neki časopis, pa sjeckalica za luk, pa ne znam, enciklopedija koja skuplja prašinu, strašno. Za taj novac smo zapravo mogli imati 2 tjedna godišnjeg na moru, a sljedeće godine će biti tako.